It is quite sad to witness the hardships faced by the poor hawkers who are sent from one place to another, making them feel like beggars in search of food and a place to rest. For a few months, the hawkers from Jail Road and Police Bazaar Center Point and parking lot were granted permission from the Sadar police station to move to Cantonment area, or commonly known as Tembijoy. They made temporary stalls on the roadside to keep them safe from the rain while trying hard to avoid obstructing the road. For many days there were no disturbance, but all of a sudden some people claiming to be landowners and coming from the authorities ordered these hawkers to shift from that area. There were even people who came to collect 20 rupees from each stall every day, and for vehicle parking, they were charged 40 rupees, and altogether the total came to 60 rupees per day. While receipts were given to those who own vehicle, and those without vehicles were told to pay 20 rupees with no receipt being provided. Let us hear from the hawkers what they have to say. Ajak pipi nanti center point itu hantu parking baik nanti ki ajak kau ini yang official ajak kinong pipi kinong jalur ajak sini Tembijoy lebih sini Tembijoy dan ini lawan baik ini kamu nama kasan ber kenapa teman huna ban longsong nama longsong ini tinggi wala ajak kau keluar wala kata bahasa slap bahasa itu kata itu tinggi kira ada kadara kan mah bangin lain slap bangin lain pang mah dan mentah bacuan kensan menam step dan ngi mah balik pilih aku ni mafia jumbin na kani kajaka kada gajongi hana ba ay order ban yo song tang nang tu puas na sinim sasyo dan yung kuno kum ta ba ki pulo yung ki on bele Tembijoy ma dan ngi terwar ki on si Tembijoy be ifsel ajaka baru chang kum ne war buler kum ne na ba mlong rayo sakem dan ngi hangne ya karu jong ki on ngi mun song hang ne pe minta dawan song ni ba ki apun sa sem kira pen praya pika bukan nga dan tak kau tinggi ngau menat ada pim ajaka hang ni dengan song surat pisau keman song surat na pisau keman mengisahkan riang dari itu sana kasih na kamu aja bakso kan yang penban nak ikut itu osi jong pi bahu ajaka pi kumneng yang ikut kumneng osi apa ai ka sarkar hang ni bang prosong ni ta saya kulo hipi namar kinam ti ki pai ngi shini namar kinong jalur da inong pibi ki ashan ni kamele be stage Tembijoy aba ngi shakma khmar adap tingi han to sang ni shedil bang desa ti chamin da bakila khang banom sha tingi kam to shedeng ni to tang ni jakabalat ke lumang ni wala kataru uni uba krong nang ni sapo ng kasis museum hawi singile ulam na ni bu kali hte te wang na ikam pi wan long ni pi da long jor pi lum da kali la pi wan da kali la jong ne pi bu chna ha ni te ni ba di chur ni da dam kali la jong in bras ujur na asa by parking yang na lo ka by parking ru ni lai plus kataru dong patam dan nga berngam ala pi lem ni ngai pulet menurut pancu kan nado kata tapi ini bahasa ni di bakal parking ini bakal parking ni man kasih sopo karisi kim air ki basong apa kali itu ki ni basong hamad babu ni hamadan kim air ki basong hamadan ki lumbe sopo tingka bukan kan namang isong adukan itu kan so apa tingka deplos ya kali tinggi dapuna kan riang nama kali tak khamnya ama patukan nak kerja plus kata baik kali ruang panjang kabar parking ini angin si baik parking na angin si ya pi na angin pamangi na angin long tam angin don kam hiok man pamel di bangin bisa ni dom tay dari dulu kata bang berngam nga ukam simsum kan kamu pancu ka baik parking na kali nang nana na ay kani madan ma aku ngilingi song madan ni song hakwa sama ante hajar cepotun ka sipna ni ay hakwan cepotun ka ni ay perkara ni sapotun ka sipna ha sisngi sipna la long kan rus pak bekat pi ni dai song madan ni tang sipotun ka sipna ni ay hakwan ni ka so jenjar bahkan ka kumlum kan ada long sim tang sipotun ka ni ya pun khu thi ni lum hi ni pun khu ni bu hi kan ha plastik te mano dengan met ki ya the dus man ya tangin ma ba ing ni kan no ya no mo ni tingi lum ni pun khu ya kamar la jong na mang ni song de mo ni pun khu kuma ong ki pule pun khu la ra pi song kom pun khu lum ba na mar kan khu ya pi sia hi tingin le kumba kan bakar kumta ka sota ni dai kan ni pun khu hi mo nanga sang ngala pipi na pipi ki angwan Tembijoy nanga la chamar pran ki angwan Tembijoy menta da war Tembijoy do kumnek plumar te mo ini tam dai bingi ni le ni sang ni le kawan suan kai ma ngiwan ma ka ngiwan ban trai ban yo pandap te yang kom dan angi le cekari kena ki ang le mat pran ki angwan Tembijoy te menta na wan song le Tembijoy ki pat plumar ni lo kam dai ka busuk ini ban pat kapay krong ki shimman kisni
ก็ไปครั้งที่เชื่อมันกับนี่แต่ก็ไม่ได้ยินช่องยนต์เป็นประมาณนี้ยิ้มได้แต่นี่baru sepak benong bangin suya siang nih ban suya indai ni ndan kali ndan motor ni isang madan mataban pentut tentang isang do SPB ni isang sumatran isang seger kenang isang nakamet ni kita kamet ni bangi ong ngira ta kali ni wan chene ni suya sinai ta isam na ong ba in lai nak slap namar ba kam tam uchur dai u so na dai umar ma dai umar nar u so uchur ang lada lam daya ko upot lut tangi ha pi ban ya tao meneni ong nadi kong nga pan prana la da pin pan prana sam step atang ngam pan pra ngan sya kimat ban pra par ba kadan kamar bo la da kipot kichor mana basio ngim la tan de si sende mas bon ang lut na katian ni lais ni sos ni kecuk ketian ni habde la da kalut si senlut tu biang dan ngai asna mo na kanai slap syuk ka benang ro tan ni yo song mek mentah uslap ro man ka ngi nap sya ka ngi sya ting ha panda ong yo chong na ka ngi uchur ngi hap apta ong namar bau che uput ta kata kan kong makwa ban ong ba ple ka cing cing ja ngi pa ba ni busok ta ni song ne ro song dak cing cing ja ni sang spibi ro ni sang dak cing cing ja ni sang semat pelan ta syong rom long sa kri khana rom long kata kan ba ini lah buat ki ong ba dalam cepibi ki ong na buat dia tak social distancing ila ada yang kemas ni bodok la pendiang ka tu ka sendai sa la pendiang ta kumna kin ki ong bam dan tak social distancing karba ong dan kemas ba lai pau batala be lai pau ba ar pau basan pau la ong dan kemas barben deng alai teling ila dan kemas mentarang yang ngam tangam dan kemas mat yo se nei dengan bangawan khat ta corona ma ngawan wat cha tai kun Belengan usia tan tak kemas, mentah mencem tayau kedur kemat jangan tang bangan lay erang ngomong kami dah kenyang balak peluk tak kemas apli jadi kemakio, mentah nyebut tentang social distancing ni nyebut kau pun, datang om ha ngabut kau pun, mar balai dawan siang dalai censunur melang buat social distancing, ada social distancing iyo kita, bantang ban perkat lang yung pagba melang su, ngin siabot ngin pagba tentang social distancing, kau pun yang ngundan. Dapat lagi cur kim niki mati matalang man kesingi tiap na yong man bertang ni ngin cu awe tu kalinyut takrang kwa man pantau pai ba mo kanang ba kasarkar kan dai ilang dan kam dai ban pet kang khmat siliang kasarkar ne u sipai ne u kulit ne u badai ulong he mo yang akan sien kang wan kit nang tei na pipi wan kit hang ne ko thambi joy dak kali wan kit akadipsi ngasang sa jilrut uangnya sa bithambi joy kene kamar wan kit yang hang ni tembicai mentan na syang ni tembicai wang penpera kan ni kesem angin nek belaro mentanga bang sakali beras ketang sakali yang umno umali ko ang umno ni palong tekang ba dang nan kan ni cempang tangi hapan ang kong kalat tenti bang kumno ila kan mentang ila wat kalat tenti lalai terwacur mulang wan syang sene mulang te mat sengin hap sia pitar nak para basang ni mas adom nak para basang ni siap tim nak buat kulit siap tim nak buat no siap tim nak no kelas ni buat no kita kinong deja kita kinong dedo bam sya ban pan tak sana cha tak kan cha la da kim dan sa kinong deja la kim dan sa kinong dedo mentana bantau dak khang ngi lut ki do ni ngi lut ki so saw nam nan kinong deja ba pli ngi ni aja sinang ni baca sen ni baca pipi 10 kam dai tak basuk man song na yeng na yang rio baca kan sedang mesem lawan tang kasyapati takidan kini kita play kina terasa kini wan aja ni kuburam au menen ki ong kumna ki ong banna pida bo tu kan cha pida bo kali pada ja kan sana ja bangar ngam long ngatan ting sop ya kata namar kini ki pensuk ini ki pen kedang ini amba ki pen kedang mana ni ki pada pecencar ti men step melak kedang dum Ngilain dalak dum, dah kendan kini kita peling miok bam nang.